president na pamagdi hill haidana hekta laukthokpa yaba ama lei masi akhoi su yam ai isa go ne masi yam kanna idi masi object tawni mamdi kaino da sumai tawna hill and hill habsi khaido khraga lehori sing di moi valley so haide ko hill habsi khaido khraga karigumba group of ko community khaktagi oi bai yana na selakpa manba ada akhoi major community simadi madu da leiba yadana sinbagi manba akhoi se akhoi isa gi lamda akhoi se leiba yadana sinba yabagi law sing je akhoi masi lokhokom changi agu taseng na hoje 471 C ge close to the asagi emergency matam da season ga da provision am season ne kari no haiba matam da Indian executive na magi power executive akeno se power se masi manipur gi hill area sing se masi season ba halle masi di emergency law tho matam da emergency law riba mafam da khakta season ga da poni masi 1971 digi ngasi bawda le pa matam sida masi akhoi khangjen na dra akhoi khangdana le base masi am phatte adra masi akhoi tawdamni atopa bana akhoi ngasai di moina bodi akhoi gi panelist khara ne hai maitei hegemony na ngasi bawda maitei hegemony gi khudam amta phangwang amoi maramdi kaino da maitei haiba major community se sikhakdana ni mayam se kallaga lai base akhoi mi masing lising tara phadaba community babo ngasi babo hingan laga lai se maitei hegemony lairam ta ga di moi se loina moi akhoi onthom bai adra masi madi akhoi na wa haiba matam da akhoi si lan ba dong na ngang mase masi am phatte mina khudong jaba logani adiga atopa mana hojik akhoi na 18 June gi matang da madu losenna na hona matam da asom na kan gi kambu haitare ko naga ga maitai gi se akhoi gi yam dialogue tong na hale nasai gi akhoi gi national media sing da matam do de akhoi ismaina state gi si panglai leitri ko aduna khanni ba ni si dai yetnari bani si dialogue toro kanda wakal tanar kadam neba akhoi na sidai sida pangang da ngang adana akhoi message se makhoi ga akhoi ga phamin narga ngang ne dragadi masi yaroi da bukhra le MP election gi mamang da dialogue yam tawe akhoi gi hojik kano MP kabiri ba ojabi mol mak dialogue ta yamna saruk yai aduga MP bi mol ga ngang ne ba matam da moi loina mu mai thiba ngaktuni adubu laibak thiba haigadra phaba haigadra political ge platform da sangura banina madigi poto madi mai madu ma khara lep ke male madigi poto amona sagat pam sangi bandi keno da makhoi gi leiriba tungan ta da ba yade akhoi gi kano akhoi gi separate administration pi da ba yaro haiba meeting sia asika phamin naga wari sana bam changi mare yana bam changi noi tawsi kai doino adu natraga di yaro asina wan be atopa mana government paibi da power lebi makhoi na ain gi wang bu tori bu thabuk sing je thingba ma sange ba akhoi da hoji moi makhata na nongoi paraga makhata na kapi ba masi akhoi thingba ma sangi moi pha ba pun ba taw ba sangi aduga akhoi na ta ba matam da noi masen kan peaceful no ro kai na hai ba gi maung da mas lak ba simadi madudi khwadi gi laibak thibani madudi akhoi na so hai ning de adu hoji taseng na hai taragadi way forward haibadi akhoi ga makhoi ga dialogue tongna no hona base ase akhoi notice dialect to so akhoi haijeningi sida tobo yadra ga su gawati da ni khangde amada ni khangde senbi raga makhoi yam na ko mangak yam na kalliba na mangak kan ba haidra ga su ko makhoi gi yam kanna moi gi dai hard haiba tare ko asiga akhoi gi songe kangbu ga direct confront to bo musange bo thank you very much now I'm coming to Oza Tomcha Ozatomcha with a lot of patience asai dagi lakpiraga tabi bani do warobiroi ngakpigani ngasai dagi ai ngai hanjabagi aduga ekhoi manipugi aikhu ngasai idea of manipur nainagre observation khitang thambiyo ada ngasai idea of manipur mayam na nainaraba matung sida ekhoi sida leibe issues and challenges mayam si loi nainagre sigi sida Ozatomcha ki mityeng the way forward mayam adum sigi oi pamaro point sing ju thamgre si mayam si loi nainaraba matung da ekhoi manipur ki features si secure way na khanbibra are you confident about the future of Manipur ha mamakta da sigi conclave si sinbiriba akhoi any dialogue pa ya han mamakta dai kai khum bochari luna na sigi tinbiriba mayam punu po hang na khurumjari luna punu po hang na anu sahi ski nungai ba ya pha paujil share to jari hoi ta seng na hojik idea of Manipur na haibasi aigi oina ti masi khara kitang tayo ne mamdi kaino haibda idea haibasi di masi di akhoi imagination da leiba mental concept boithok pa yabatu ni
reality of Manipur se masi akhui nei na badar le maram di kari no haba matamda yam anak pa matamda akhui Manipur se India ga agreement tong gi ba matamda akhui Manipur define tawgre akhui mitei natraga adu ada ka imda haide Manipuri haina dum hai adana masi gi potsi kaithare iba potse akhui na India ga samnaru matungda kaithare iba masi kaithaba yanana ba तौरीब लो मैम से अखोई मथंग मथंग सेमदोक चंगी इहान अहमद मसी मैम दरकार ले अहमद ममिंग ओइन पल्लबद करीनो हाइब मतंदा मणिपुर लैंड रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट यावरिबा हिल हाइबगी पोटसिमा मसी लौथोक चंगी मरमदि कैनोदा मणिपुर हिल एरिया हाइब लावबो मतमदा करम मोंगदा करम नियमदा नत्रगा करम पादम पथाप्त लावगदगे हाइबसि पीदे अदमाय तौदना आर्टिकल 371C da hill gi matang palko matam da adu su sam anana yam discriminatory oiba arbitrary oiba mawong da president na pamagdi hill haidana hekta lokthok pa yaba ama lei masi akhoina su yam ai isa gi ne masi yam kanna idi masi object tawni mam di kaino da sumai tawdana hill and hill habsi khaido khraga lehori sing di moi valley su haide ko hill habsi khaido khraga karigumba group of ko community khaktegi oi bai yana na selokpa manba अदे अखोई मेजर कम्युनिटी सिमदी मदुद लैबा यादनब सिनबगी मानबा अखोइसे अखोई इसागी लमदा अखोइसे लैबा यादनब सिनबा याबगी लो सिंजे अखोई मसि लोखोकम संगे अगु तसेंगना होजे 471 सी गी क्लोज टू द असागी इमरजेंसी मतमदा द सिजनगदब प्रोविजन अम सिजनै करिनो हाइबा मतमदा यूनियन एग्जीक्यूटिव ना मागी पावर एग्जीक्यूटिव कनो से पावर से मसे मणिपुर की हिल एरिया सिंग से मसे सीजन बे हालेब मसीदी इमरजेंसी लाउथो मतमदा इमरजेंसी लाउरिबा मफम दुदा खक्त सीजन गदो पोने मसे 1971 दिगी ngasi बौद लेपो मतम से मसे अखोई खंजन नदरा अखोई खंगदन लेबसे मसे याम फत्ते अदरा मसे अखोई तौगदमनी अतोबा बना अखोई ngसाइदी मोइनोबदी अखोई की पेनलिस्ट खरने हाय मैते हेजिमोनी ngasi बौद मैते हेजिमोनी की खुदम अमता फंगबो ngमोय मरमदि कैनोदा मैते हाइबा मेजर कम्युनिटी से सिखक्तननी मयाम से कल्लगा लाइबसे अखोई मी मसिंग लिसिंग तरा फादबा कम्युनिटी बाबो ngasi बाबो हिंगनलगा लाइसे मैते हेजिमोनी लाइरम तागदि मोइसे लोइना मो अखोई ओनथोमबे अदर मसी मदि अखोई न वा हाइबा मतमदा अखोई से लानबा दौन ngangbसे मसी याम फते मीन खुदोंग जाब लौगनी अदिगा अतोपा मना हौजिक अखोइना 18 जून की मतंगदा मदु लोसन न होनब मतमदा असोम नाकन की कांगबु हाइतारेको नगागा मैतै की से अखोई की याम डायलॉग तौना हले नसागे अखोई की नेशनल मीडिया सिंगदा मतमदु दे अखोई स्माइना स्टेट की सिपंगलै लेत्रिको अदुना खन्नरिबा अनिसि डायलॉग येतनरिबा अनिसि डायलॉग तौरकांदा वखल तानरकदमनेबा अखोइना सिदैसिदा पंगांगदा ngangaga आदना अखोई मेसेज से मखोई अखोई फमिनरगा ngangnedragadi मसी यारोइदब खरे ले MP election की ममांग दा डायलॉग याम तवे अखोई की हौजिक कनो MP काबिरिबा ओजाबी मोल मक डायलॉग त यामना सरुग याय अदुगा MP बी मोल गा ngangnaba मतमदा मोइ लोइना मुमाइ थीबा ngakतनी अदुबु लाइबक थीबा हायगदरा फबा हायगदरा पॉलिटिकल की प्लेटफॉर्म अम द संगुरबनिना मदुगी पोतो मदि माइ मदु मा खर लेपखेबा माले मदुगी पोतो अमोना सागतपम संगे मरमदि कैनो द मखोई की लैरिबा तोंगान तादब यादे अखोई कनो अखोई सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन पीदब यारो हाइबा मीसिंग से असिक फमिनरगा वारी सानबम चंगे मरे येनबम चंगे नोइ तौसि कैदोइनो अदु नत्रगदि यारो असिना वानबे अतोपा मना गवर्नमेंट पाइबिरबा पावर लेबिरबा मखोइना आइन की वांगबो तौरिबा थबकसिंग से थिंगबा म चंगेबा अखोइदा हजि मोइ मखाताना नोंगोइ पारगा मखाताना कापिबा मसी अखोइ थिंगबा म चंगी मोइ फाबा पुनबा तौबा चंगी अदुगा अखोइ ना ताब मतमदा नोइ मसेन कनो पीसफुल नरो काइन हाइबगी मउंगदा मस लापसिमदी मदुदी ख्वाइदगी लाइबक थिबनी मदुदी अखोइना सो हाय निंगदे अदु हजिक तसेंगना हाय तारगदी वे फॉरवर्ड हाइबदी अखोइगा मखोइगा डायलॉग तौनन होनबसे असे अखोइ नॉर्थ ईस्ट डायलेक्ट तो अखोइ हाइजनिंगी सिदा तौबो याद्रगसु गुवाहाटीदनि खंगदे अमदनि खंगदे सिनबिरगा मखोइ यामना को मंगक यामना कल्लिबा नतकना मंगक कनबा हाइद्रगसु को मखोइगी याम कन्ना मोइगी डाई हार्ट हाइबा तारे को असिगा अखोइगी सोंगे कांगुगा डायरेक्ट कन्फ्रंट तौबो मसंगे बो थैंक यू वेरी मच सुमाय हाइजे ओके आई मतंगदा